3, 2, 1. Kotorski festival pozorišta za djecu od 1. do 12. jula. Vidimo se u Kotoru. Sint-Charles Plaf, de Durvedek. Het is doel van Varkenrad en persoonlijk verleden. Če Fergallen. Nastavim da prevodim odmah možda. 50 godina od kada je čovjek letio na mjesec. Nadam se da je to samo prvi korak za ovu planetu, jer bio bi red da se nastavi neki. Dobro večer. Dolazim sa planete K601 NV550M. De potentiaatje bedoel. Achten druzen befazen. Ovo je mali korak za čovječanstvo, ali veliki za festival. Dočekujemo vas u miru. Došli ste u najboljem trenutku, jer večeras mi preuzimamo grad. Samo živi kakvi jesmo. Zaboravimo da zemlja kojom hodamo nije naša, nego je zemlja naše djece. Zaboravimo da grad u kojem živimo nije naš, nego je grad naše djece i da naše vrijeme ne služi nama, nego služi našoj djeci. Grad Kotor ima tu privilegiju da se toga sjeti barem jednom godišnje. Pozivam Kristinu Miljanović da u ime djece Kotora preuzme ključeve grada. Hvala gospodine. I ovom prilikom se svečano zaklinjem da ću svjesno i odgovorno čuvati ključeve, te da neću primati mito u vidi slatkišta i igračka. Nijedan gusar, razbojnik ni štriga tokom naše vladavine neće preći kapiju, a sve kotorske mačke, bake i deke bit će zaštićene dječjim osmijehom 24 sata na dan. Proglašavamo festival pozorišta za djecu otvorenim. Tokom 12 dana festivala u Kotoru odrasli mogu postati djeca i mogu se igrati od jutra do sjutra. Ako se slažete da djeca preuzmu vlast, podignite papire koje ste našli na vašem sjedištu. Svečano proglašavam da je prva i jedina tačka festivala usvojena. Evo me! Aj, makar se umočite u vodu prije tih odlikovanja. A bolje i da smo škorki, a bar svišku ustoje znam. A što ću ja sam ispao tovar. Ja sam ovo sve činio zbog Sofra.
Hvala Bogu. Molim te da mi oprostiš. Evo, kunem ti sad, ako mi sad oprostiš, kunem, bit ću. A oprošteno ti je Federico i prije nego si pitao. Pa vraći, što čekaš onda? A meni? Ivo, ja da mogu da vratim vrijeme, bio bi drugačiji prema tebi. Sve bi promijenio dobro. Izvini, brate. Izvini. Pa mislim da je prije svega važno privući djecu u pozorište od malih nogu. To je prva stvar. Nekako ukorijeniti im tu naviku da dolaze u pozorište, da gledaju predstave, da zavole predstave poslije. I koliko se to ne dogodi na vrijeme, to postane kasno i uzaludno. Monstrumi 2062, Skadar na Bojani, dosta toga. 180 programa u 12 dana, mislim da vjerojatno i previše. Unazad, već negdje polovinom 9. vijeka javljaju se podaci o ratnim brodovima Kotora već 1867. to je 9. vijek. Zajedno sa brodovima gradova Zadra, Splita i Dubrovnika, koji su sada u Hrvatskoj, koji oslobađaju Dubrovnik od 15-mjesečne saracenske opsade grada, a Saraceni su bili arapska plemena koja su živjela na sjeveru Afrike i koja su često napadala jadranske luke, tada koje pripadao i Kotor, Dubrovnik, Zadar, Split. Što se tiče ove predstave Ivo Vizin Kapetana snova, želim da preporučim prvom prilikom kad stignete, odgledajte je iz više razloga. Kao prvo, nosi veoma jasnu i veoma značajnu poruku. Ima zapravo više poruka. Ako ste pažljivo gledali, možete lako da ih izvučete. A također, drugi razlog zbog čega mi se ova predstava jako dopada jeste zato što su glumci odlično izveli predstavu. Također mi se dopala scenografija i kostimografija, kao i same emocije koje smo iskusili tokom predstave. I meni je ova predstava ostavila vrlo dobar utisak. Ja bi je čisto preporučio svojim vršnjacima, ne samo vršnjacima, već i ljudima koji imaju mnogo više godina. Pa mi smo se u radu na ovoj predstavi trudili da zapravo radimo kao za odrasle, da nemamo tu neku distinkciju sad šta bi značilo ovo djeci, jer mislim toliko su ove teme univerzalne i vezane su i za nekako za sve uzraste. Ovo je zapravo interaktivna predstava, praktično potpuno participativna za decu koji učestvuju, namenjene za decu od 3 do 7 godina i naše ideje bile da napravimo koncept u kom oni apsolutno učestvuju sa nama i prave predstavu sa nama. U stvari mi njima obezbeđujemo jedan metod učešća u predstavi gde uče o sebi, gde razvijaju svoj fizički pokret, gde nema grešaka, gde mogu da se izražavaju telom onako kako oni misle da treba, a mi u našem muzeju koji se sastoji iz više različitih soba, u svakoj sobi je različita metoda rada, mi postičemo njihovo kretanje i to je ono što oni mogu da iskuse u našem muzeju. Od dosadašnjeg iskustva različito, da malo se zbune kad onako krenemo onaj naš ples, jer to je nešto zapravo, ovo do sada im je nekako sve poznato i možda su vidjeli do sada i ovo što je na video, ali ovdje se prvi put možda susreću sa nekom formom koja im nije toliko poznata i svakidašnja. Ali prihvataju sve, samo im onako treba malo vremena, ali tako da
da mi smo onako kroz te različite sobe u stvari im i ponudili šta sve u plesu, sa čime sve mogu da se susretnu. U jednoj plesnoj predstavi ima i videa, ima i razne predmeta s kojima isto mogu da se igraju, različita svetla i to isto da im onako uđe u glavu da sutra kad gledaju neku plesnu predstavu da su im to već neki elementi poznati, tako da im se to već je upisalo kao neko iskustvo koje će kasnije samo da se ovako upale. Evo ja prvi put večeras igram u ovoj predstavi, mislim znam za nju naravno od ranije, ali večeras je prvi put izvodim i mislim da je najvažniji taj moment gdje djeca dolaze i briše se ta neka granica između izvođača i publike. I oni samim tim učestvuju. Sad je baš jedan mali rekao publici, a kad će više ta predstava? I Milana mu kaže, pa učestvovao si u njoj. I mislim da je to ono najvažnije u svom ovome što radim. Mašina za Eurokrem, sviđa mi se i meni. Ja bih mogla da... Gdje su? Odgovaraj, ajde! Šta? Moja duka za vas neke, šta? Da, to je Petar Pan. Nego, htio sam samo da vam kažem da vaša djeca idu sa mnom. Ma znate vi gdje ćete vi nas naći? Pa slobodno zovite i policiju i vatrogasce i što god hoćete, ali mi idemo. Doviđenja. Prezadite kuću! Smjesto! Pan će se. Ma pusti mamu i tato, ja ću to da riješim. Nego hajmo mi! Idemo da! Večer se polako smiruje, a tako i drveće, pa i pisanje. Gdje ćeš potom pisati? Još jedan lagan korak i jedan veliki skok. Hajde da skočimo zajedno. 3, 4. Po meni ova predstava je bila dobra, zato što je posticala decu na maštanje kroz ples i kroz veoma jednostavnu i dobru scenografiju. Razni efekti, svetlost, spiker i muzika, oni su poboljšali kvalitet predstave kao i scenografija. Predstava je imala dobar uvod, ali nije imala zaključak, to je po meni bio problem. Imala je nagli kraj, ali sve u svemu predstava mi se dopala. Po meni predstava je bila više kao neka radionica, zato mi se baš i ne uklapa u program za glavnih predstava za Kotorski festival. Evo ne znam zaista otkud vam ta informacija, ali evo, jeste, to je tačno, zaista. Drago mi je što ste baš vi to prvi objavili, baš mi zbog toga. Vi pratite moj rad od samog početka. Jeste, i zato mi je to izuzetno bitno, pardon. Me se sunce, pa malo ste i vi znojavi. I da, čekamo prinovu, nismo htjeli da vi otkrijemo šta je, nego čekamo pa šta bude. Neka bude živo i zdravo šta god. Jeste, što bi naš narod rekao. Sitiano, and it's a beautiful match that but so how to say, it was very hard to watch para he con 3D and pase contigo.
Dígame una cosa. Para no. Stefano definito una manzana. Esto es una camisa de los niños. Sí, para finestra está puntado, era continuo dormire, sì. Una morcosa. Sì. Io voglio spinito la conclusione, adesso fuma la mano. E lo sta pandana, e anche una scuola pequeña. Sì, è pasteggiato para contido, este muy contifide, terefile, este muy, mi padre se continua, no puedo más, Congratulato signor Pedofano e Stonda. Tu Pedofano, tu. L'una cosa. Thank you, Firmaco, thank you. Sia. Destra loga giusto? Sì, Ai, spali! Pogledamo desno, jedna ruka, druga. Spustimo nogu, hop. Na pantomimi sam naučila kako se penje na zid. Na pantomimi sam učila kako se pije voda. Na pantomimi sam naučila kako se hoda. Na pantomimi sam naučila kako se hoda. Na pantomimi sam naučila kako se penje na zid. Na pantomimi sam naučila kako se pije voda. Pantomima je u stvari vrsta predstave u kojoj glumac smije da se koristi samo fizičkim, to jeste fizičkim pokretima tijela, ne smije da koristi mimiku i ne smije se koristiti muzika. Ja sam na ovoj radionici koristio muziku iz čistog razloga zato što radim s djecom, a njima je muzika jako bitna. Zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top oynarken eski hamam içinde. Biz buna blacklight tekniği diyoruz. Türkiye'de 13 yıldan beri yapıyoruz bu tekniği. Türkiye'de 13 yıldan beri yapıyoruz biz bu tekniği. Şov olarak başladık. Sonra çocuk oyunlarına uyarlamak istedik. Buradaki kuklalar tamamen kendi el yapımımız kuklalar. Bunu siyah giyen arkadaşlar kuklaları tutmak suretiyle oynatıyorlar. Özgürlük en büyük mesajı burada. Hayvanlar kendi sahiplerinin zincirlerini kırıp tek başlarına bir Bremen mızıkacılara bir müzikal yapmaya karar veriyorlar. Buradaki ana hedef baskılardan kurtulup özgür bir yaşam sürmek. Profesionalnim glumcima je ostvarenje mojih, da kažem, snova, a pogotovo igrati u Kotoru. Prvi put s ovom predstavom igram u Kotoru i posebno mi je drago što igram na dječjem festivalu s ovom predstavom koja, eto, nadam se da se svidjela publici i veoma mi je drago
što je došao veliki broj ljudi da pogleda ovu predstavu. Pa ono što ja smatram porukom ove predstave, a sad to je možda samo jedna od, ali ona je da svako od nas može da bude heroj. Dakle, imamo jednog dječaka, imamo i jednu, da kažemo, djevojčicu koja je oteta, koju igra ova Blerta, dakle, i ona je na neki način heroj i svi mi možemo da budemo heroji.